three, four. Time is very short, so therefore I all request you to sit down. And time else permission time is very short, so I request directly to our MP Mr. Horan Singh to time to deliver it. Thank you, pardon. Along with that one, the company will pardon. Kado kawi panda ninga kong pen hei la pen padom jutai Kolumbai sewa tikak dilirong kasikom pancasikom karsa la pen karbi localia song patir pipon pen hempe ke farman dak dilirong supielong kepado pon bom bangso kace songlong songyapo ujit timo ke hai sing timo ke hai suarlo songyapi doan karbilo chalia song Songyapo doan thang sing timung ke hai pen dang lok la pen bang so dharna long nang chiton ong dun di mahasau karbiang long pen hempre ka farman kache song nang dun doan toting girpan puthot kache song kadom di pajut lo kadom kasi sihine alam the neli bang somai long pen nang litum la pen karbiang long arar phan ke pating jang tung lai lo ke dam tang session hot neli parliament session arona tengken under rule 377 atengken hempre ka buthak neli kanung je pon alam la pen home ministry pen nang ke thak bang solo tame ilitum songyapo singtimu rideng neli piglo alang li ini lo tom taksi ako private member bill tame neli non phoy ase sonalong bang so private member bill tuan jiphan alang litum kancasikom songyapo tumpen singwai king sai pensi klempon lo Lasi non head neli bang ko Central Holalong MOS Minister of State Home Affairs Nitanon Rai Haneli King Kijitan lo Prabjin pe ne private bill Parliament session long ke wanji pan Lasi alang linang kicak lo Opia bill lo po masini tan lo je Bharat সংবিধান long ke do article 244 ateng pen autonomous state bang so putak sini private member bill kewan tu jalang di pantan lo laga political issue masalah yang thak lo kunalo adim ke pemati karbiang long diku homosti amen sinario masih diku trinong ST parliamentary constituency di tan lo ante ni seriously nang fokus jalang nam cak lo nang sepi sinding sel association hujung se bang so private member bill yang si pon long wan pulote ilitum kado kabe ning siwet ang kace song kami bang so isi angtek tu sini lipuji Lakera kasi song ang tek puti nili jong ponji nili jungjung la mali lake nang litum kado ko bega cerap itu pulang doarat kalbang longarat keido anan ning kahang son atela so aning kahang son apa pleng lipan kasi song isi ang pung puti nili jong lamji lalo lapen isi nili bang so mai long pen kacuning rithui la pulo karbang long lo hampang song dopik hampang song doong bong tame Lahai hampang song long inut bahini itu aning muncapen nang le situation nang namde historical background nang namde pen non nang litum dak dhana ke wang along kame
นางกังเนกโดนจอยละผู้ซ้อมดูละสินิลิเป็นนี่บางซ้อมไม่ลงไปสิตัวนึงรีละซ้อมกังเนกจอยกับจิผู้ตอดผู้บางเกอินตอนนางยีจงซีนางลีละสู้กังเนกจอยนางที่ผู้ดุนตัวรามุนิตจงซีแฮมเปกนางยีผู้ลุเตะปีนี้เป็นละซ้อมอัลลัมกันนึงยีเดสิพันสินิลิบางซ้อมไม่ลงเป็นนิลิตัวนึงรีพอร์ตบานาตุที่นี่บางซ้อมเจสงโยนี่บางอาณาคาร์บีเนี่ยบางคนเขาเป็นโรงเรียนอัพรามนำโหลดเจลยังโหลดนอนทันแก๊สที่จุดเจดอลลาร์หลายพูดที่มุจีนี่เนี่ยเดินมาakuจีนี่เนี่ยพูดเลยนางนุ่งยีทับนางเนี่ยพูดดุนโต๊ดนางเนี่ยเนี่ยดุนจอยนางเนี่ยปาร์ตี้กิจเลยก็ว่างอะไรกันเหรอปิกนิกกิจเลยก็ว่างอะไรด่าอนุทินตาจงอาคาตัวราดูอะไรดังเซ่แต่ละให้อาคาตัวราบิกอกสิโจเฮมเปรกสิลังเฮมเปรกนางจีฟุกามาทับเป็นสินังเลยตุ้มตาเมล่านนนี่ทอมนิปรีอพอร์เฮมเมทังเฮมซีพิกังกอกสิปินิดิลีรองสุพิอันเนวังแล้วก็จะเป็นนางลำตะกะลีแล้วก็เนี่ยกิจอยนางขอลำตะกะลีแล้วก็ seriously อันสินางเลยบาดัวสงยาปนนจัดอาสงลงเลยสงยาปมานนแล้วสินี่ดีบางตัวไม่ลองเป็นสุนิงรีล้แล้วสิโดนตุ้มitu mengkasih song alang itu validasi pen adap report elitum takai kita me tirap itu tun warning bang to hempek long letik pening itu elitum kasih song tonte ing tonang ne long letik la pen long wek nangji la pen long ji pusin elining itu la sineli apa nang eno noi lo itu mako non lom sofan adon do adon mana asap to pupu pulit ada kayak sesona loge opposition la pen rolling ang bong so kasi tom te alam na itong takini po aso jone pe enjol zone lo koklo la sa ko non cheng thuji la pen three line whip jari son three line whip jari hur bangke party MP tum bangke parliament ang tan nam long le alo sido nai mane finance bill pini la pen pen apke pass dido la so aputhaksi la so whip pe ka jari lo lasi malam so apor kami ni lina je tong long ni lisa mening sam thu lo je hem break bang so ka che song long ke ni lisa inut lo tarbia khai long je hem break ning hang pu so pak lang non la lo lasi an so se nang le tum uthot karbiang long tam pen karbiang long ara tabe pini thek long po je alang le to lita se pen je hem break farman nang li political la aja kong ari pin pen 1986 ko nang arab tip kan kasi ko ma leadership pasong apana leadership nang api ojit timo kahai sing timo kahai kasa swalo song tum pen karbilo chali asong tum laso ambese sabang ke itum ponanji lapen ke dam tang aningkan kenana aningkan namel bam so hemte joy ni pen itum ham hang bong kacekak nang kacesorsa nang mane phere me situation nangale lason kabor I aja kong do koka tek lason abang thu do koka tek la lason abang thu tum pan bangke ili tum pang tek nang yi la pen lam sam pen than ba prang nang lam san pen jong sit than tek ke pulu tem par ke rat kini lo ko sona bidi pen sit than pare neng ma ke la lo la si nili apong endo no elo janno choro lo timo sang ho सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम और मुझे यहाँ आके खुशी हुआ है इस बात में खुशी है कि जो जनता कार्बी आंगलॉन्ग और डिमा हसाओ से आज यहाँ के दिल्ली में अपना संवैधानिक अधिकार हासिल करने के लिए जो ये प्रदर्शन किया है और इसी बीच में आके मैंने एक दो शब्द जो रखने का मुझे मौका दिया इसलिए मैं कांचा सिकम का सभापति अजित टिमोंग और सिंह टिमोंग और कैसे एक विश्व नेतागण और महिलाएं संगठन का जो नेतृत्व दे रहे हैं उन सभी को मेरा नमन और मैं अभी कार्बी भाषा में बताया गया है कि जो हमारा मांग है पहले इसके पहले जो सेशन हुआ था उसी में मैं पार्लियामेंट में ऑटोनोमस स्टेट के लिए मैंने अंडर रूल 377 रूल की तहत मैंने एक लिखित रूप से दिया है ऑटोनोमस स्टेट के बारे में और इसी रिप्लाई में होम मिनिस्ट्री ने दिया ये रिप्लाई हमारा जनरल सेक्रेटरी सिंह टिमुंग का पास है
आप लोग देख लीजिए, देख सकता है। और जो प्राइवेट मेंबर बिल मैंने लाया अभी यहाँ आने से पहले मेरा सौभाग्य रहा कि वो MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम नित्यानंद राय से मुलाकात हुआ और इसी बारे में मैंने पूछा, तब वो गंभीरता से देखेंगे बोला, हमको आश्वासन दिया है। तो उम्मीद करता है इस सेशन में शायद मेरा जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो उठा पाऊंगा और इसी दिशा से मैं आपकी सभी के सामने ये बात रखता हूँ और अच्छा लगा। और हमारा जो मांग है, हमारा जो आंदोलन है, ये तो जारी रहेगा जब तक हम लोग ये ऑटोनोमस स्टेट हासिल नहीं होगा, तब तक हम लोग ऐसे इसी तरह हम लोग धारणा करते रहेंगे। हम लोग डेमोक्रेटिक वे से, डेमोक्रेटिक मीन से हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और इसी 2 शब्द के बाद मेरा अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। Nitong Sangse.